Ngicela ukuthi sihlabelele isafika nendilesi sa-247. Nkosi ngipha amandla, Nkosi ngipha amandla, Nkosi ngipha amandla okunqoba Sathane ezulwini kuyayiwa, ezulwini kuyayiwa, ezulwini kuyayiwa, kodwa kuyabangcwele, ubungcwele buqala lapha, ubungcwele buqala lapha, ubungcwele buqala lapha, khona lapha emhlabeni, ubungcwele buyasetshenzela, ubungcwele buyasetshenzela, ubungcwele buyasetshenzela ukuze ungene ezulwini, emumva asiyesayi, emumva asiyesayi, emumva asiyesayi, kodwa siyaphambili, kholwa kwami kuyangisebenzela, kholwa kwami kuyangisebenzela, kholwa kwami kuyangisebenzela, yikho lokhu ngiphumelela. Ngiyabonga kancane sibonga ithuba esininikwe umfundisi. Ngoba singapreparanga lutho, kodwa mase sesizwe seliphumile lokuthi asisho sikushoyo, angeke sanqaba sizosukuma sikhulume lokho nathi esinakho singakwazi ukuthi sikhulume. Siyabonga uNkulunkulu osekuphakameni ngokusivusa kwakhe ngale mini namhlanje yakhe yeSabatha. Silapha njengenxa yomsa wakhe ukuthi siphumelele sonke, sahamba kahle, saphepha nasezindleleni, safika kahle siphephile, sangehlelwa yilutho ngoba siyambiza ngazo zonke izikhathi zokuthandaza. Nanoma siphume ezindlini sesihamba sesiza lapha, siyambiza futhi sithi Nkosi siyacela ukuthi usithwale sifike kahle ethempelini lapho siyakhona siyokhonza khona, siyogcina khona Nkosi iSabatha lakho. Siyambonga uNkulunkulu osekuphakameni ngakho konke. Sibonga ukuthi uyayizwa nemithandazo yethu masithandaza. Ayikho into ebaluleke njengokuthandaza. Ngikhumbula leya video eyafaka umfundisi ephinde yashara wazo uNkosantelwane futhi emkhumbeni wezulu. Wayeshare umfundisi iqala leya ntombazane leyana ehlangana naleya nalona omubi lapha na kulokhuzana. Lapho ukuthi ethi lo mubi ukuthandaza kwayo, imithandazo yayo iyamphazamisa. Ingakho kubalekile ukuthi sithandaze. Ngikubonile ukuthandaza ukuthi kubaleka kanjani, kungisebenzele ezintweni eziningi. uNkulunkulu ube nathi singumndeni wakwaGumbe ezintweni eziningi. uNkulunkulu waba nathi ngokuthi sigcina iSabatha. uNkulunkulu waba nathi ukuthi siyaziguqa zonke iziguqo zakhe lezi athi simkhumbule ngazo, sithandaze ngazo, simbiza, sikhuluma lokho esikhuluma sibonga. Ngoba nokubonga kubaluleke kakhulu ngoba mose uthandazile ucela uNkulunkulu, uNkulunkulu wakuhlenga nasendleleni ade ucela ukuthi akuhlenge kuyo. Kubalulekile ukubonga sonke isikhathi noma ngabe yini obuyicela kuNkulunkulu ufanele ubonge kuze uNkulunkulu naye azokhuthala ukuthi umntana nami noma ngiphinto uyakwazi ukubonga. Akwazi ukuthi umzali wakho angakunikeza into uvese uthathe nje kuphela bese uyakhohlwa ukubonga, ngoba ukubonga kwakho inhliziyo yakhe yajabula lokho kuyisibusiso kuwe. Bangcwele lento yokuthandaza
angazi ukuthi ngayichaza ngithini. Inkulumo yami nje ayinaso isihloko esitheni ukuthi nje kubalekile ukuthandaza. Ngiyacela ukuthi abangcwele bakhuthale benze nalokho ubameli usowayekushilo ukuthi wafika ingilosi yakusho ukuthi noma ngabe uyeza ukuthi akuvukeki ukucindezela omubi, kodwa ke makusekuseni ufanele umusho uNkulunkulu onamandla wonke. Yisaba bonke amkhonzayo, usisa uvuka ukuthi khona namhlanje usigcine ngomsawa wakho. Amen. Nantambama kanjalo mangabe noma utholakala usesemsebenzini, abalekile lamazwi ukuthi washo wantambama kunjalo. Sihlale kulamazwi kodwa singavilaphi ukuvuka. Mawubona ukuthi uyakhona umnqobo omubi. Washo umfundisikazi wathi omubi uma egade mhlawumbe uzothandaza ngo4 ekseni. Uma uphaphama before 4 thandaza ngoba yena ukulinde ukuthi uzothandaza ngalela hora liyakulinde nga. Uzothi uyakulinda ngalela hora wena kudala umhambele phambili. Kubaleka kakhulu lokho noma ngabe uphaphama ngasiphi isikhathi. And kukhona lokho ukuthi uthi uphaphamile mhlambe wathi uyaphuma wathi uyozikhuluma umuntu uyabuya. Uvela uvilapha uzizwa uvilapha nje uguqa ngedolo ukhuleke. Uyabona ukuthi sekuyakhona esikhathini leso kufanele ukhuleke ngaso. Uzizwa uvilapha kodwa kuforce ngoba uma uzogibela kulowo mbhede wakho uzogibela embhedeni wakho uzuvela uyiphose uzogibela bese ke kuyima ujika usiyalala. Lokho ukugibela kwakho akubo ukuguqa kwakho. Noma ulele lapho phansi olele khona lokho ukuguqa kwakho uthi ufuna ukulala akubo ukuguqa kwakho ukuthandaza. Simhlule omubi ngoba usihambela phambili ngazo zonke isikhathi. Wazi wathi ngelila ngumfundisikazi ma uzoqala umthandazo wakho noma umthandazo ozowuqala kubalekile ukuthi ukusho ukuthi uNkulunkulu onamandla wonke. Usho njengoba ulandelana kanjalo ngoba uthi immediately uthi uNkulunkulu onamandla wonke uvela abaleke lo omubi wasaba kabi lawo mazwi. So bangcwele ngiyacela since ayisho into sekunesikhathi ngisakhumbula ukuthi ayishonini siyalandela phane enqoba izitha. Since awasho lamazwi la ngiphinda ngawakhohlwa ngaqhubeka nawo. Nalapho futhi ubameli sowayethi khona uma uthandaza usuwashilo kwesho ukuthi la amazwi kamfundisikazi ngokubheka kwami. Bese mawusuke ukuthandaza kubalekile ukuthi like ungathi uNkulunkulu uyamthopa umbiza ngamagama wakhe wonke lawa. Bese uyabonga ukuthi ungigcinile mhlambe ngalemini. Ngiyacela futhi uthi angigcine ngalobusuku. Ubonga ukugcinwa ngemini, ubonge ucele ukuthi ugcinwe ngalobusuku. Konke lokho kuyasebenzela, kuyasebenza impela ngoba uNkulunkulu unathi uyasiza sonke isikhathi. Wangcwele kuningi okwenzekile sithandaza senza yonke into. Asisho ukuthi masithandaza kukho kubo kuyosehlela ngoba vele umubi uhlezi akhona esilandela ukuthi kodwa noma sekwenzekile kwenzeka ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wena othandaza kuye. Libize igama lakho kumbiza uJehova ukukuthandaza lokho ngokwami ukubheka nkosami ngixolele mangikhuluma iphutha xolele nengilosi yesabatha. Kodwa ukumbiza uNkulunkulu wakho ngalesi sikhathi ukuleyo nkinga noma umbiza uNkulunkulu wakho ungenankinga nje uzihambela lokho uNkulunkulu ngahlala ngakuzwa ngoba wathi ubameli uthi uma ungathandazi uthi uNkulunkulu ukwazi kanjani. Ngoba uNkulunkulu abantu bakho bazi ukuthi bayathandaza ilapha bezwa khona nangokowami. So uma ungathandazi wena uthi uNkulunkulu ukwazi kanjani awaziwe ezulwini ngoba uthandazi. Washo kanjalo bamelusi amazwi lawa amayelana lezi zimo zokuthandaza nokubonga bawakhulume kakhulu abaholi bethu. Sawezwa sawalandela siyawenza. Siyacela uNkulunkulu asekuphakameni ukuthi singamanazaretha kaNkulunkulu asegoli kuphela. Singawakhohlwa amazwi abahola basinika wona ngoba bona sathi ubona kwafika umuntu wasezulwini ufika njalo afika azokhuluma nabo. Konke ukukhuluma kwabo kusuka kuvela ezulwini. Singafela amathe okwezulu asikwenzini okwasemhlabeni vele ngeke ze kusise ngalutho. Asithandazeni bangcwele noma ngabe isiphi isikhathi uyathandaza. Ngithi nami ngilapha nemsebenzini uthola ukuthi mhlambe sekuthi 5:2 ngisukume ngoba kuseduze ngoba ubameli usowakakhuluma indaba yokuthi wayethe sesikoleni lapha wayefunda khona sawuzumedlangezwa athi wayethandazela etoilet obangena indawo ukuthandaza. Ngalithatha lelo ngoba nasemsebenzini asinayo indawo ukuthandaza ama-office agcwele abantu and ama boardroom abo bafuni nawo anama meeting ngo 9 o'clock ne meeting
angeke vele ngikhona ukuthandaza lapho. Ngathatha lawo mazwi wakhe ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngithandaze ngo9 ngihambe ngetoilet lapho ngiyothandaza khona. Lokho nalapho emsebenzini ngibiwe naleyo nkinga ke ukuthi uthi uyafika etoilet ufica ama toilet avaliwe wonke. Kunabantu phakathi. Angeke futhi ngithi athaphuma umuntu ngibe ngena ngibe ngithandaza ngoba angikwazi akwenze lapha yana. Kungiphoqa ke manje ukuthi ngijike ngeofisini lapha engisuke ngisebenza khona. Ngifike ngimisho uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu onamandla wonke. Isabonga umkhonzayo usisa uva ukuthi namhlanje usigcina ngumsa wakho. Amen. Bese bakhona abasebenzi la ngithandaza ngokuhebeza bese ngicela ukukhumbula ubaba omkhulu ngalesikhathi sicela sikhumbule naye lapha khona. Ngoba angisasithola ngispace sokuthi ngihambe ngiyothandaza lapha engijwayele ukuthandaza khona. Into ebingishayise ngovalo ukuthi ngikhumbula la ubameli sowayethi khona wangasazoye ngasathandaza wakwenzakalani. Uthi la ngalola ngingayanga kuleso siguqo leso kwaqhamuka ingane yathi ibone ngazi noma ibona umuntu khona lapha na wabheka ubameli sobona ukuthi ngathi ingilosi isho le ingilosi yakhe ayimtholanga esiguqweni asofana abe kuso. Ngiyabe nalovalo lukabameli usike lo bomeli sokhuluma kanjalo ukuthi uma ngingasayanga laphana ngabe lokho akuzukumcunula na uNkulunkulu noma mhlawumbe ingilosi yami ithe mayifika ngazi uma iyangena phela etoilet kodwa ngiyakhuluma nje ukuthi noma ithe ifika yangangithola lokho koba njani ngoba kwesinye isikhathi ngithi ngifuna ukusukuma ngiyothandaza uthole iboss yami yangena ithi ngicela ungenzele lento le fast ashaye u9 mhlawumbe kushaya aba 5 past ngoba ezinye izinto zidinga ukuthi investigate before uzenze. Ngcineke ngisho yena uNkulunkulu namandla wonke kodwa uNkulunkulu unami uyabona ukuzama kwami uyakubona ukuzama kwethu konke sikwenzayo silibiza igama kaNkulunkulu sithandaze noma sesidlulile isikhathi kwashiwo wathi bamezwe noma sesidlulile isikhathi yenza noma ngabe sesidlulile isikhathi thandaza. Kubalekile ukuthi sithandaze ngoba kusivikela ezintweni eziningi noma silele eminingi imimoya esihlaselayo efikayo kodwa ikufica ukuthi wena wengamelwe uJehova uvikelwe uNkulunkulu ayikhona ukusondela ku iJabhe ijike. Siyacela uNkulunkulu asekuphakameni asinqobele umubi. Inkosi sipha amandla unqoba uSathane ngoba uphezulu kwethu ngazo zonke isikhathi. Sifunde inkosi yami nenhliziyo zethu kubekezela sisikhule ngokukholwa nathi nje ngoba singabakhokheli nathi sisakhule ekukholweni sizingane zakho umfundisi lapha eTempelini singaphansi kwakhe sisafunda nathi okuningi yebo sikakakwazi kahle mhlawumbe abanye bangasho bathi umkhokheli kanjani ungazi lutho ungakwazi ukuthi kanti cha nicela sibekezele abangcwele sizofunda sihamba sifunda kuzolunga kodwa nje mina ngicela nje ukubonga uNkulunkulu endabeni yokuthi masimbiza uyasizwa. Ngicela nje uxoxe indatshana nje incane umnikazi wayo ogcine ngalitholanga ukuyixoxa ubaba uGumbi sihambela ngi19 zaka May saya ekhaya kunecala kade ebhekene nalo lapha necourt so linge20 masifika ke safike sapaka lapha nemkhuze egarage enje sathi ukulalanyana kancane wasafika singabodoyi savuka lapho sasula ke sasesiya sithi sesikhulu speak indaba ukuthi ngoba kuthiwe lapha na keze nenhlawulo mhlambe babekala kusithi mhlambe ngo500 hayi bese sithi thina hayi asamsokhipha 1000 rand ehle sizinzele ukuthi sikwazi ukuthi le nenye sizobona isenze njani ngayo hayi bese siyahamba ke sesiya kulama ATM lapha masifika lapha ethi uyacheck Capitec isavalile levalayo le evulwayo manje sivula I check umshini wakho uvalekile FNB yathi hayi angithandi nama charges kakhulu abuya ngene emotini ahlali bese nginikeza mina ethambo ukhiye ngithi mina hayi asikhiphe lapha eStandard Bank athi hayi mina hamba ukhipha hayi ngihambe ngiyokhipha bangifika lapha ngikhipha ngikhiphe 1000 rand ngibuye ngene emotini uthi uyayizwa ifoni yakhe iphipha kaningi hayi uthanganaki ngoba vele umuntu wama message isikhathi ningakawanaki ignorant nje kuma message kanaki sidalo bese ke ngiyangena ke emotini bese siyasuka sihamba sikhupha kubombo kunama stop and go ke nje sisofika lephezulu fesihlale ke lingene ke lele lo nkulumo yabo ke bese kuyaphuma kuvunyelwana lokho kuvunyelwana ngakho bese mase siphume bese siyahamba ke sesiya
ehluhluwe la sodlula khona sesiyekhaya wasasola la sibuye ngakusasa masifike ehluhluwe hayi ngithole kunalabantwana bamba2 hayi bese sibabathatha bese ngithi mina uthi nginela eShoprite Ntobenyana isinko singafika umalume singaphetha ngoba sihamba nje bangcwele asinamali siyabhatanisa ma ngisengiphakathi laphana bese yena bese thatha ifoni yakhe athathe kuyathi kuyibuka methu uyibheka ifoni yakhe hayi bese khona lapho angayikhola into ayibonayo bese angangitsheli avela thula bese sisiyahamba bese kuthi mase sibuya la sifika ngolosihlanu vuka ngolosihlanu emsebenzini ngesabatha sizala bese engine le setha kuyo afika Thephe i200 rand ngithi hawu ibuza inhliziyo yami ukumbe nginayo imali ngiyakhumbula ibingekho iphelile lo 200 ubuya phi ayingathi ngambuzi vele ngoba ngithaya umuntu wesilisa ngumasi hayi bese mase sibuya ntambama ke sesihleli ke hayi ngendlini athumela ingane zingibize ngibuye ngihlale ke bese ethi ingane yami into uNkulunkulu asenzele yona ngalela langa ukubonile ukuhamba kwethu ukucicamezela sizobuya siyingane emsebenzini kumnyama nje hayi bese ke sethi ke lento leni yenzeka ngalela langa njengoba sengichazile ebese ke sethi ngalesikhathi ukhipha 1000 rand iphepha kaningi ifoni yafike yayikhipha yathi correction yayibuyisela so le 1000 rand sikhiphile sikhipha 1000 rand isezandleni zethu yathi correction yayibuyisela 1000 rand phakathi eaccountini mase mayithuthi ubheka ibalance uthi hayi phela 1000 rand ifana ngabibikho la kodwa la kusana sifunda message nansi ibhalile correction plus 1000 rand sakwazi ukuyemsebenzini sakwazi ukuze sabathini sakwenza ngithi ngiyambonga uNkulunkulu asekuphakameni umthandazo wethu wayizwa masi sicela kuye sisho inkosi sicela usibone endleleni sihamba sibhekileni ekhaya sifike kube njengoba Nkosi wena ufisa ukuthi kube njalo uNkulunkulu wasilekelela ohambeni lwethu nabangcwele abanye basilekelela ohambeni lwethu inkosi babusisi ngicela kwande lapha bakhipha khona ngikhuluma ngamandla omthandazo ukuthi uNkulunkulu uma uthandaza ngeke aza kulahle asisho ukuthi kokwenzeka into efanako wonke umuntu cha akunje kodwa uNkulunkulu unezindlela zakhe ukwenza kumuntu nomuntu simbonile uNkulunkulu sithandaza silibalise uhambo sithi asinamali sihamba siye ekhaya fanele sibuye futhi fanele siye emsebenzini izophuma phi zonke lezo mali uNkulunkulu wasibusisa ngaleso sibusiso leso zokuthi asiphe imali ukuthi sikwazi ukusabathini sikwazi ukuya emsebenzini ngiyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni ngiyohlezi ngimbonga njalo ngiyacela ukuthi abangcwele nikuthathe lokhu lokuthandaza sesifundiswa ningakushiyi kubalekile ngubonile kanye ngaphandle kwalokho kwenzekile lezinto ezenzakalile qala kodwa uhamba nathi uNkulunkulu ingozi engabe sengikuzwa angizazi ngabe zingakanani lo ngiyemsebenzini ivele yaqhuma itayera lo muntu udriver kabi nginjalo mangena etaxini mangishintsha nje itaxi mangena itaxi ngishintsha itaxi ngena kwenye umthandazo ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ayikhumbule nezihlobo zami lazihamba khona ngisinda kuzo zonke lezi zinto nemoto icishe ishayisana ngiyasinda ngoba uNkulunkulu uzwile umthandazo wami ungibonile ngicela ukuthi abe nami ngazo zonke isikhathi la ngihamba khona ngiyakhuthaza abangcwele ukuthi sithandazini ungakuziba ukuthandaza noma ngabe ugezi izitsha ukwamlungu wakho uyasebenza ivala lawo mehlobo yazwele vele ngeke kuvumele mhlawumbe ukuthi uthandazile ukhulume lokho okukhulumayo uNkulunkulu usho lokho uNkulunkulu namandla wonke uNkulunkulu uzokubona uzowamukela futhi umthandazo wakho ngiyacela Nkosi yami ukuthi ingilosi yesabatha ingithethelele uma khona la ngikhulume khona kabi inkosi ibusise lokho enikuzwile